seperti mana yang berlaku kepada Judaism dan Christianity. Bukan kesemuanya salah, tapi ia telah bercampur. Maka tidak pelik jika kita tengok perkara-perkara tertentu di dalam Kristian benar. Allah Azza wa Jal dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan, wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Tuan-tuan dengar apa Allah kata dalam surah Ali Imran. Kaitan supaya tuan-tuan faham mesej yang ingin kita sampaikan sepanjang perkampungan sunnah ini. Wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab. Di kalangan mereka itu, orang-orang agama ini, berputar-putar lidah mereka, memutar ayat kitab. Lain maksud kitab yang Tuhan turunkan, mereka baca, orang awam terpengaruh, tapi ia bukan maksud Tuhan. Distort the books with their tongues. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu sangka itu adalah kitab. Itu adalah kitab Allah. Orang awam tak tahu. Kalau saya baca ni bukan Quran pun sebahagian orang tak tahu Quran ke tak. Sebab itu kita kena cek. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Supaya kamu sangka ia daripada kitab, ia bukan daripada kitab, kata Allah. Wa yaqulu huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan mereka kata ini daripada Allah, ia bukan daripada Allah. Kadang-kadang orang tanya, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Betul, tapi yang ni Allah juga, sebab saya mimpi. Sebab itu Allah ulang ayat ni. Wa yaqulu huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Tak cukup dengan ayat tadi. Mereka kata ini daripada kitab, supaya kamu sangka ini Allah yang turun, ini wahyu. Bila kamu tanya, adakah wahyu? Tak. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, supaya kamu sangka ia daripada kitab, ia bukan daripada kitab. Kamu kata ini bukan daripada kitab. Ya, bukan daripada kitab. Tapi ini mimpi wali. Ini karamah. Ini perkara ajaib yang Allah bagi pada tok-tok guru saja. Orang biasa tak tahu. Allah kata, selain daripada menggunakan nama kitab dengan menyalahkan maksud kitab, satu lagi cara mereka menyelewengkan agama ialah wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menyatakan ini daripada Allah, ia bukan daripada Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan, menggunakan nama Allah dengan dusta, sedangkan mereka mengetahui. Itu ayat Allah pada ayat 78 surah Ali Imran. Tuan-tuan dengar apa ayat berikutnya. Balik, boleh ambil masa study ayat ini. Mana tahu Mufti Perlis telah gunakan tafsir Bunyan yang salah. Apa Allah sambung daripada ayat ini? Allah kata, ma kana li basharin
an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin, tidak wajar, tidak patut bagi seorang manusia an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, yang Allah bagikan padanya kitab, hikmah dan kenabian. Ini yang ditabalkan jadi nabi. Thumma yaqulu linnas, thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia kata pada manusia, kamu semua ibadat kepada aku, bukan pada Allah. Boleh jadi hal tu? Boleh. Sebab itu apabila kita membaca riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Abbas tentang hari-hari akhir Nabi wafat, pesanan Nabi ialah tentang la'natullah al-yahud wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masjid. Allah laknat Yahudi dan Nasara yang mengambil kubur anbiya mereka sebagai masjid. Allah kata tak boleh, para nabi tak akan buat. Kalau nabi tak boleh bagi orang menyembahnya, dan perkataan sembahan itu begitu besar dalam hadis Adi bin Hatim At-Tai yang kita sebut di dalam khutbah kita. Kunu ibadan li min dunillah, kamu sembah aku selain daripada Allah. Para nabi tak akan boleh buat hal ini dan tak akan buat. Tapi apa yang para nabi kata? Walakin kunu rabbaniyin, tapi kamu semua hendaklah menjadi rabbaniyin. Rabbani bukan kumpulan penasyid Rabbani. Kamu semua hendaklah menjadi Rabbani, yakni orang yang menjadikan agama, kefahaman, fiqh, kejelasan ilmu, kejelasan pemikiran, kebijaksanaan ilmu, itu Rabbani. Bukan saja basir, mengetahui urusan ilmu akhirat, pandai memahami tentang ilmu di dalam bagaimana mencatur politik manusia di dalam beragama dalam dunia ini. Itu disebut oleh At-Tabari dan lain-lain lagi. Para nabi tidak menyuruh manusia menjadi fanatik sehingga mengambilnya bagaikan Tuhan, tapi menyuruh kita semua walakin kunu rabbaniyin. Kita semua kena jadi rabbani. Kita semua menjadi orang yang sentiasa tegak di atas wahyu, memahami wahyu, memahami kehidupan beragama, memahami hala tuju kepada akhirat. Inilah ajaran para rasul. Sebab itu di dalam agama ni tidak kata, oh Muhammad help me, tak ada. Kita tak ada macam sebahagian agama menyebut, oh Jesus help me. Tapi ada orang cuba nak buat, wahai wali tolong aku. Ada tak? Sedang berkembang ataupun tak? Quran. Sebab itu tuan-tuan, sedikit masalah psikologi saya nak sebut pada tuan-tuan. Ambil hal ini, nasihat saya pada saya diri sendiri sebelum saya menasihatkan tuan-tuan. Agama ini ialah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Bagus ataupun tidak bagus hubungan kita dengan Allah,
Allah sahaja yang maha mengetahui. Nampak macam selalu contoh yang saya buat dan tak pernah saya berhenti contoh itu. Dalam majlis ni saya bercakap agama macam saya lah yang bagus. Itu pada pandangan mata tuan-tuan dan mata kamera yang ada ni. Di sisi Allah, Allah lebih mengetahui siapa yang baik di sisinya. Belum tentu yang mendengar lebih baik daripada yang bercakap. Belum tentu yang bercakap lebih baik daripada yang mendengar. Belum tentu yang mendengar kurang kasih sayang Allah dibandingkan yang bercakap. Betapa ramai yang bercakap seperti saya bercakap. Tuan-tuan mendengar perkataan-perkataan saya sebagai tokoh yang hebat, mungkin tidak ikhlas mana dibandingkan niat tuan-tuan datang ke majlis ini. Maka agama daripada hari awalnya ia datang, ia menekankan suatu hal, mukhlisina lahu, ikhlas hanya semata bulat kepadanya agama.